Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Din Noraini, ahli karya semua, sahabat-sahabat yang datang ramai daripada luar. Sebenarnya semua anak murid Datin tau, daripada Rawang, daripada Country Home, Taman Tun. Alhamdulillah, terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada tetamu serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana subhanallah ta'ala, kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita ni dapat berkumpul pada hari ini dalam majlis yang penuh barakah, iaitu majlis Maulidur Rasul. Majlis ini bukan sekadar sambutan tetapi merupakan satu medan untuk kita memperingati, meneladani, mencontohi dan menghayati perjuangan serta akhlak yang mulia junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi rahmat kepada seluruh alam dan menjadi idola kepada semua manusia. Semoga majlis ini menjadi asbab untuk menambahkan kecintaan kita kepada baginda serta memperteguhkan keimanan dan amal kita sebagai umatnya. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Datuk untuk memulakan majlis dengan membaca doa selamat dan seterusnya kita berselawat dan bermarhaban bersama-sama. Okey. Assalamualaikum. Ni tak ada untuk situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah laina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa qina bis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin dan kurnianya, dengan iradah dan takdirnya, dengan inayah dan taufiknya, maka ramai-ramai kita di pagi yang mulia ini ditakdirkan oleh Allah, diinayahkan oleh Allah, dihidayahkan oleh Allah berada di dalam Masjid Al-Mukarramah, disaksikan oleh ribuan-ribuan malaikat hadir pada hari ini, mempersaktikan siapa yang hadir di majlis ini. Akan disampaikan si Anu bin Anu ya Rasulullah ada dalam majlis, meraihkan majlis Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran, jazakallahu khair. Okey, betul. Ini pilihan Allah belaka puan-puan. Saya beria-ria masuk dalam WhatsApp, masuk dalam apa, tolonglah datang minta tolong. Faham dah? Naknya perempuan bersama pada majlis ini perempuan, maka apa yang dapat inilah habuan saya, rezeki saya pada hari ini perempuan. Ini saja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita meraihkan majlis Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan secara meraihkan birthday dia, meraihkan kelahiran yang dilahirkan insan yang teristimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi sinaran cahaya keimanan, ketakwaan dan kita beragama, kenal Allah dan kenal Rasul melaluinya. Maka saya gialah kita panjatkan, kita meraihkan apa saja dalam hari-hari besar dalam Islam, especially bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita, dan bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj, dan seterusnya haji dan apa, kita syiarkan kalender hari-hari besar dalam Islam. Kalau kita tak buat puan-puan, siapa lagi yang nak mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Nak harap ke anak-anak kita pun dah malas sekarang. Dulu kan main lagi tiap-tiap rumah, bila majlis maulud saja rumah tu sambut, begitu meriahnya puan-puan. Tapi sekarang nak ajak mari pun payah. Nah, inilah puan-puan sambutan. Tapi syukurlah mana yang dapat, alhamdulillah. Kerana
Puan-puan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya patut kita besarkan karena dia dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang besar, ada orang mulia karena harta dan kekayaan dan pangkatnya. Ada orang besar karena dibesar-besarkan oleh orang membesarkannya. Tetapi Nabi kita bukan dibesarkan lantaran kekayaannya dan pangkatnya, bukan lantaran karena dipuja-puji oleh umatnya, tetapi lantaran dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan darajatnya dengan inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak, aku utuskan engkau ya Muhammad untuk memberikan rahmat seluruh alam. Rahmat means kesejahteraan, kemakmuran, keharmonian, bukan saja pada umat Islam, seluruh makhluk Allah, non muslim, binatang, pokok-pokok, bukit, bukau, apa saja ciptaan Allah, langit, bumi, malaikat. Dan orang ini orang yang teristimewa di sisi Allah, Habibullah, kekasih Allah, afdalu khalqillah, afdal daripada segala makhluk, rasul-rasul dan nabi-nabi. Sayanglah kita membesar-besarkannya, mengingatkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, maka supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Faham dah? Sebab itulah jangan malas buat soal kecewa, puan-puan. Kalau birthday kita, anniversary kita, kemain lagi beria-ria buat di hotel di mana, puan-puan. Faham dah? Itu belum tentu lagi kita dapat syafaat. Yang ni dah tentu meraih. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta padaku, orang itu bersamaku dalam syurga. Itu dah totally dah Tuhan dah faham dah dan mensyaratkan kita, puan-puan. Maka baiklah saya nak sungguh-sungguh, puan-puan, biar ada jiwa tanggungjawab, jiwa kasih sayang, jiwa terima kasih pada Allah yang kurniakan kita sebagai umat Muhammad, being born sebagai umat Muhammad, karena umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab itulah marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita pada Allah kan. Maka saya mulakan dengan majlis dengan doa selamat kerana memohon pada Allah, mensyukur pada Allah yang telah mengurniakan kita panjang umur, sehat tubuh badan, duduk dalam aman dan sejahtera dan kemakmuran, supaya Allah kekalkan rahmat kebahagiaan ini berterusan sampai ke kiamat. Okay, sampai ke kiamat, supaya anak cucu kita pun mensejahterakan juga, puan-puan ya. Yang keduanya kita doakan juga, puan-puan, orang yang dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, especially dalam kesakitan, ujian dengan sakit, ujian dengan bala-bala dan ujian dengan kesusahan, puan-puan, agar disembuhkan, agar diangkatkan oleh Allah penyakitnya dan angkat kesusahannya dan ganti yang terbaik apa yang mereka hilang itu. Okey, dengan keimanan, dengan kesihatan, yang kat meja makan tu ambil kerusi buat masuk semua. Adanya kita melibatkan ada kedua ibu bapa kita. Saya kita panjatkan doa kepada mereka. Okey, nanti dia ambil lagi kerusi. Doa kita kalau telah kembali ke rahmatullah, bahagiakanlah roh-roh mereka, roh yang mendapat keampunan Allah, dan semuanya roh-roh mereka bersama dengan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah moral of the story-nya, puan-puan ya. Dan saya akan baca doa, lepas tu kita lagu-lagukan, memuja lagu-lagu marhaban, lagu-lagu Rasulullah, dan last kali itemnya lagu-lagu munajat. Apa dia lagu munajat? Lagu mengharapkan, mendoakan, mengharapkan agar kita mati dalam husnul khatimah, dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita nak, puan-puan. Hidup kita biar mati dalam husnul khatimah. Semua ada dalam buku marhaban saya tu, puan-puan. Tak apa, saya ambil kerusi. Okey, boleh ada semua dah? Sebelah sini tak ada ya? Ni nampak dalam beg tu ada lagi dah. Boleh tak share bagi dia orang sikit, 2 in 1 bagi dia sebelah sana tak ada, supaya sama-sama dapat share. Boleh ambil satu soal. Buku pun dah tak ada dah, apa-apa. Okey, boleh buka first page selawat tafrijah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salam ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. As-salawat tafrijah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumin lak. Sebelah kali keluar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus
samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh alladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha 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 illallah. Ha illallah. La ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat ya Allah. Wa taqdilana biha min jami'al hajat ya Rahman. Wa taqdilana biha min jami'al hajat ya Rahim.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa suami kami, dosa anak, menantu dan cucu kami, kedua ibu bapa kami, keluarga kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkatilah hidup kami dan suami kami dan keluarga kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, inayah dan taufik barangkali redha ke atas kami dunia dan akhirat dalam keredaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur di atas limpahan rahmat-Mu ya Allah, terutama panjang umur, sehat tubuh badan, nikmat keamanan dan kesejahteraan dan kemakmuran. Kekalkanlah nikmat-nikmat ini bagi kami agar kami dapat menunaikan bakti dan amal terhadap-Mu dunia dan akhirat dalam keredaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah mereka sedang menghadapi ujian-ujian dengan penyakit dan bala-bala ya Allah. Angkatlah penyakit mereka, sembuhkanlah mereka, angkatlah kesusahan mereka ya Allah. Gantilah apa yang terbaik di sisi-Mu, apa kehilangan mereka ya Allah ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, cucur rahmat ke atas kedua ibu bapa kami dan keluarga kami, ruh-ruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ampunilah dosa-dosa mereka, tempatkanlah ruh-ruh mereka bersama dengan orang yang Kau redai. Wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat tasliman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbi salimna min afati dunya wa fil akhirah intaha ya Rahman. Allahumma ya Rabbi salimna min afati dunya wa fil akhirah intaha ya Rahim. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati dan jiwa kami ya Allah. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya Allah. Ya Allah, muliakanlah akhlak-akhlak kami ya Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi wa harrim wajhi minan nar. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami beriman dengan Engkau dan Rasul Engkau dan kitab Al-Quranul Karim, maka tuliskanlah akan kami akan sa'adah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita ucap tasbih pada Allah muka surat 14. Buka muka surat 14. Zikir munajat 14. Orang belakang tak ada kah? Tak ada. Tak boleh share, kau tolong bagi kat dia orang. Jangan satu seorang, satu dua orang, bagi orang sana. Orang atas kursi. Tolong. Bagi. Tolong. Kesian ni. Okey? Ni ada belakang dah? Ada? Tak ada? Angguk. We got to come up. Ke surat 14. Okey, sungguh-sungguh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah. Hasbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu. Ramai-ramai bertaubat. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arshi fardun muwahadun. Malikun ala arshis samai muhaiminun li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu. Hasbi Rabbi Jallallah qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu. Laisa laha min dunillahi kashifa. 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 La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina ajma'in. Ya Allah, saya tertinggal tadi lagu 45. Terpatut mula dengan lagu tu dulu. Tak apalah. Muka surat 45 belakang semula. Patut lagu tu mula tadi puan-puan. 45. Belakang. Okey, ucap sejahtera. Okey? Alah. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Di hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Di hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Rapatkanlah ukhuwah ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Rapatkanlah ukhuwah ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nurul mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nurul mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera. Okey? Allah, sedapnya suara belakang. Gapo ni aku. Okey puan-puan, 39. Muka surat 39. Dia sikit ya bezanya buku hijau tu 39 kau 30. Dia sihat tu. Ha? Dia sihat tu. Itulah. Tiga mana? Dia lah. Muka surat berapa ni? 39 juga puan-puan. Ambil dia punya chorus atas sebelah 29 tu. 29 tu dia punya chorus. Buku hijau 29 ya, 30 29 30. Okey, boleh? Nyanyi sungguh-sungguh ni Nabi puan-puan. Khusus Allah ciptakan malaikat. Sampaikan apa yang kita baca, apa kita selawat hari ni puan-puan, khas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So make sure your name in the jangan duduk senyap puan-puan, okey? Okay, lagu slow lah lagi tua ya. Dia dua tiga lagu boleh buat sini puan-puan. Okey. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'ul abtahi wa Muhammad Arabi khairu man wasi'a sara al-musyafa'u fil wara
من به حلت عرى كل عبد كل عبد كل عبد مذنب ما له من مشبه فذا أمته به ما يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي وسلام الشفيع الأبطاه ومحمد عربي أنا مفتون به طاسع في قربه ربي عجل به لنا كل يسمع مشرب كم شفا من مسلم كم جلا من مسلم كم له من أنواع للفطين وللغبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاه ومحمد عربي. Itu satu irama. Satu lagi irama yang rancak sikit puan-puan. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'ul abtahi wa Muhammad Arabi khairu man mati asara al-musyaffa'u fil wara man bihi hullat ura kulla abdin muznibi ma lahu min mushbihi faza ummatuhu bihi man yamut fi hubbihi nala kullal maqlabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'ul abtahi wa Muhammad Arabi mana nak dua lagu tu, lagu slow dan lagu rancak. Asy-syafi tu syafaatkan kami. Ni lagu ni agak payah sikit ni puan-puan. Dengar sudahlah nah. Saya pun lama dah. Next one sebelah tu. Allah Rabbuna ada tak? Ada kan sebelah kan? Allah Rabbuna kan? Ada kan? Ada. Sebelah je. Belek-belek apanya? Muka surat berapa? 38. Buku hijau. Buku 38 jugalah. Saja buat payah. Okey, dengar nah.
Allahu Allah, Allahu Rabbuna, Allahu Allah, Allahu Hasbuna, Allahu Allah, Allahu Rabbuna, Allahu Allah, Allahu Hasbuna. Tanaqalta fi aslabi babi sudadin Allah Allah kadzam syamsu fi abrajiha tatanaqalun Allah Allah alaihi salatullah alaihi salatullah alaihi salatullah summa salamuhu Allahu Allah Allahu Rabbuna Allahu Allah Allahu Hasbuna Allahu Allah Allahu Rabbuna Allahu Allah Allahu Hasbuna. Fajud ya Rasulullah minka birahmatin Allah Allah li abdi asirin bizunu bimusaqalun Allah Allah alaihi salatullah alaihi salatullah alaihi salatullah summa salamuhu Allahu Allah Allahu Rabbuna Allahu Allah Allahu Hasbuna Allahu Allah Allahu Rabbuna Allahu Allah Allahu Hasbuna. Allah. Pas saya tak ada, siapa nak berlagu? Tak ada dalam perempuan. Sebab tu saya nak suruh dengar sangat ni perempuan. Nak suruh Wan Haris rekod. Agak dia nak tinggal dah tu. Faham dah? Tak ada dalam perempuan. Dan saya pula dapat lagu-lagu ni perempuan. Tak tahu main mana. 40 tahun dulu. 40 tahun dulu perempuan. Kita ada buat molok-molok di Kelantan tu perempuan dengan dapat dengan lagu-lagu orang sekolah agama perempuan. Daripada adik ipar saya sekolah Naim Skandar Banat kan. Kita ni amen and pen. Sekolah Zainab School, sekolah Methodist Girls School. Tapi Masya Allah boleh berlaku ni alhamdulillah. Pasal apa nak waris ni perempuan? Tak ada adalah sebab saya nak suruh dengar kat hari ni. Maybe for the last. Okay, for the last. Dia nak gida sekarang. Okay, muka surat 30. Ni ramai boleh tahu ni perempuan. Muka surat 30. Salam alaika Allah. Buka hijau ke apa? 30 ke 29 gitulah perempuan. 31. Buku hijau 31. Buku hijau 31. Buku hijau 31, buku kuning 30. Suruh ustaz manalah tulis-tulis cantik ni perempuan. Ya Allah. Dulu. Okey. Allah. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Rahmani alhamdulillahilladzi atani hadzal ulama thayyiban ardani hadzal ulama thayyiban ardani qad sada fil mahdi ala ilmani
surah berapa? 31. Arahu balighal bunyan 31. Qad sada fil mahdi alal ghilmani u'izuhu bil baiti zil arkani hatta arahu balighal bunyani anta alladhi summi fil Qur'ani anta alladhi summi fil Qur'ani Ahmadu maktubun ala jinani Salla alaika Allahu fil ahyani Ahmaduhu fisri riwal burhani Haqqan alal islami wal imani Haqqan alal islami wal imani Ahmaduhu fisri riwal burhani Haqqan alal islami wal imani Ya Rabbana bil Mustafa adnani Irfi zunubi thumma aslih shani Irfi zunubi thumma aslih shani Salla alaika Allahu ya adnani Ya Mustafa Safwatar Rahmani Alhamdulillahilladzi atani Hadha ulama taibat ardani Hadha ulama taibat ardani Tengok tu papan nama Nabi Mustafa, Adnan, Toha, Yasin. Kita duk lagu-lagu ni papan ada dalam lagu kata Toha, Yasin. Ini Mustafa, Adnan. Tengok tu. Apa dia kata? Haqqan alal islami wal imani. Ya Allah, ya Tuhanku, syukran Nabi kita bawa Islam, kita beriman pada Allah. Ini lagu-lagu, faham dah? Lagu-lagu yang kita menghargai jasa-jasa Nabi kita, perempuan. Inilah maulid. Inilah maulid, perempuan. Menghayati, jadikan, faham dah? Haqqan alal Islam. Dengan Islamlah kami beriman, ya Allah. Engkau yang bawakan Islam. Had not Nabi, perempuan, kita tak tahu mana lah. Faham dah? Sedap lagu-lagu ni, perempuan. Yang ajak mari malah. Ngungkit saja, ngungkit. Okey. Lagu selawat Badriyah, muka surat 23. 23. Jumpa? Salat Badriyah. Jumpa? Selawat. Jumpa? Nak lagu rancak ke nak lagu slow? Ha? Kesian kok tua ni. Saya buat lagu slow dulu. Irama 60-an. Irama 60-an bapa, okey? Dengar ya. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah
ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah ilahi nafsiril kurba minal asi wal atba wa kulli bali wa baba bi ahlil badri ya Allah salatullahi salamullah ala taha rasulillah salatullahi salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Itu lagu slownya. Lagu rancak pula puan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah minal afati wan ni'mah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ni lagu ni tahun 70-an masa my mother-in-law, saya duk ikut-ikut je puan-puan ya. Saya tukang lagu, dia tukang syarah. Mother-in-law mengajar di Kampung Baru. Ni Selawat Badriyah ni puan-puan, kiai nama apa puan-puan, ada buku dia selawat ni lah puan-puan. Lagu-lagu, so saya compile kan ya. Allah, ni sedap juga ni puan-puan ni. Sebelah ni. Dengar sudahlah ya. Ambil irama sikit-sikit ya. Allahu Allah Allah dah salah. Allah 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 Allahu khaliquna Allah 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 Allahu khaliquna Allah 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 Allahu raziquna ilahi ya ilahi ilahi ya ilahi ilahi taubatan qablal mamati ta'allama linahu husnul qawimu ta'allama linahu husnul qawimu wa min altafi ma ma'ahu abimu malihu lam yahus basharun yulahu fadada bi annahu basharun karimu Allah 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 Allahu khaliquna Allah 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 Allahu khaliquna
Allah 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 Allahu razikuna. Ilahi ya ilahi, ilahi ya ilahi, ilahi taubatan, ilahi taubatan qablal mamati. Berapa lagu dah Papa? Boleh buat rekod tu. Tapi dah 80 dah tak lagu dah. Aduh. Okey, last sekali puan-puan, muka surat 16. Lepas tu baru kita pergi ke lagu-lagu munajat. 16. Yang ahli syurga tu. Yang ahli syurga. 16 ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tak jumpa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad, fi hubbi sayyidina Muhammad, nurul badril huda mutammam, nurul badril huda mutammam. Qalbi yahinnu ila Muhammad, qalbi yahinnu ila Muhammad, mazala min wujdihi mutayyam, mazala min wujdihi mutayyam. Mali habibu siwa Muhammad, mali habibu siwa Muhammad, khairul rasulil nabil mukarram, khairul rasulil nabil mukarram. Syauqul muhibbi ila Muhammad, syauqul muhibbi ila Muhammad, afnahu summa bihi tahayyam, afnahu summa bihi tahayyam. Chorus. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fil hasyri syafi'una Muhammad, fil hasyri syafi'una Muhammad, mujil khalaiki min jahannam, mujil khalaiki min jahannam. Miladu sayyidina Muhammad, miladu sayyidina Muhammad, umul qura baladu mu'azzam, umul qura baladu mu'azzam. Ahyadu jazamana Muhammad, ahyadu jazamana Muhammad, maulahu sallamahu wa kallam, maulahu sallamahu wa kallam. Ad'uka Ahmadu ya Muhammad, ad'uka Ahmadu ya Muhammad, ya sayyidar rusulil muqaddam, ya sayyidar rusulil muqaddam. Ishfa'illallah ya Muhammad, ishfa'illallah ya Muhammad, yaumal qiyamatika una'am, yaumal qiyamatika una'am. Arju syafa'ata min Muhammad, arju syafa'ata min Muhammad. Lau kuntu artaqibul muharram, lau kuntu artaqibul muharram. Shalal ilahu ala Muhammad, shalal ilahu ala Muhammad, wal ali kullihim wa sallam, wal ali kullihim wa sallam. Wa sallallahu
wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tu doa-doa ada ungka ayah ada ungka Ahmadu ya Muhammad, kau doakan kami ya Muhammad, isfa'illallah ya Muhammad, syafaatkan kami di hari kiamat. Tu doa kita, permintaan kita belaka tu puan-puan. Ni saya nak tunjuk lagu sedap juga ni puan-puan, slow saja dah. Sikit ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi baghirhu bil wasilah, ya Rabbi khusahu bi fadilah, ya Rabbi warda 'anil sahabah, ya Rabbi warda 'anil sulala, ya Rabbi warda 'anil masyaikh, ya Rabbi, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga Nabi kita dengar apa yang kita baca, apa yang kita tu faham. Now saya nak buat 3 lagu munajat. Lagu-lagu munajat, lagu harapan, doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tu tadi lagu-lagu selawat kepada Nabi. Ni lagu munajat. Faham dah? Muka ke depan apa ya? Muka surat 5. Tadi dah buat dah 14 tu kan, dah buat dah. 5. Muka surat 5. Depan. Siapa nak ke syurga, nyanyi betul-betul. Siapa tak nak, duduk diam. Okey. Kesian kok tua ni perempuan. Siapa nak ke syurga silakan. Okey. Jumpa muka surat 5. Ni panggil-panggil Allah ni perempuan ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tuhanku, aku tidak layak syurga
syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung seksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Puan-puan tahu tak syurga Firdaus? Puan-puan tahu tak syurga Firdaus? Syurga yang tertinggi, yang dimasukkan oleh VVIP Allah, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, puan-puan, dan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah. Nabi suruh kita berdoa syurga Firdaus, naik yang tertinggi, puan-puan, to be together dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan it is not impossible, it is possible. You can do it DIY. Nak 1000 daya, tak ada 1000 dalih. Kenapa, puan-puan? Nanti karang saya tunjukkan dalam tu, puan-puan. Karena Allah dah kata dah, puan-puan. Surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa dia syarat? Wa may yuti'illaha war rasul, just that. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Rasul suruh. Tinggal apa yang Tuhan larang, tinggal apa yang Rasul larang. Just that. Boleh buat? Betul? Betul? Semaya, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, boleh buat kan? Berhenti dakkah benci, mengopak, sakit hati, fitnah, hasad, dengki, benci, berhenti dakkah? Tanyalah diri sendiri, puan-puan. Allah kata wa may yuti'illaha war rasul. Kau taat betul-betul atas perintahku, the do's and the don't. Yang suruh buat, yang tinggalkan sungguh-sungguh. Kalau dia buat dua-dua tak jadi, puan-puan. Sebab itulah kena muhasabah diri, kena introspeksi diri, puan-puan. Muhasabah. Get to Allah Subhanahu wa taala. The offer is there, syurga Firdaus. Karena dia kata apa? Taat pada Allah, taat pada Rasul. Wa may yuti'illah wa fa ulaika ma'al lazi. Orang itu akan bersama-sama dengan wan nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, para sahabat Nabi, wasyuhada, para orang mati syahid, wassalihin, orang yang baik-baik, orang soleh-soleh, puan-puan. Kan kita kata doa, tempatkan ruh mereka bersama orang yang baik-baik kan? Dah, the offer is there, puan-puan. So nak tak nak, kita yang mengolahkan, kita yang mewarnai, kita yang menciptakan, puan-puan. Silakan. Okay. Boleh? So tinggalkan all the negative, especially penyakit hati itu, puan-puan. Ubah-ubahkanlah. Okey? No, tak ada benda dah, puan-puan, yang membawa ke kita ni syurga Firdaus, puan-puan. Okey? Yang bawah ni, puan-puan, ni tengok ni. Di sini ayat Quran belakang ni, puan-puan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, alimul ghaibi wa syahadati, fa'unabbiukum bima kuntum ta'maluna, fa'unabbiukum bima kuntum ta'maluna, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, alimul ghaibi wa syahadati, fa'unabbiukum bima kuntum ta'maluna, fa'unabbiukum bima kuntum ta'maluna,
Tengok tu puan-puan. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Apa makna puan-puan? Alimul ghaibi wa syahadati. Alimul ghaibi wa syahadati. Apa makna? Yang gaib dan yang nyata. Yang gaib dan yang nyata. Yang nyata puan-puan, to be seen. Boleh tengok, boleh apa yang kamu buat. Mu nak gimana, mu nak buat apa, boleh tengok, boleh apa puan-puan. Yang gaib, dalaman kita puan-puan. Yang tak nampak tu puan-puan, dosa-dosa, benda-benda yang negatif-negatif. Allah kata dalam Quran tu puan-puan. Yang gaib dan yang nyata. Yang gaib dan yang nyata. Fauna biukum bima kuntum ta'maluna, akan ditayang semula di hadapan kamu. Di mana ni puan-puan? Di mana ni puan-puan? Di padang mahsyar. Kerana gerak-geri kita ni puan-puan, exposure kita ni puan-puan, apa yang kita lakukan puan-puan, ada orang panggil special branch Allah, CID, special branch. Namanya Raqib dan Atid. Okey, tapi Raqib dan Atid ni puan-puan, dia ikut je. Dia layan apa tugasan Raqib dan Atid? Apa tugasan Raqib dan Atid? Catat amalan baik dan amalan jahat puan-puan. Hak Raqib baik, hak Atid hak jahat. Apakah gelaran jawatan dia itu? Apakah namanya gelaran dua malaikat itu? Pergi masuk kelas kindergarten. Kiraman katibin, malaikat yang mencatatkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak kecuali yang baik satu besar zarah, tak kecuali yang jahat besar zarah puan-puan. Dia tulis. Dia tak makan rasuah. Jangan tulis aja. Dah, dia tulis tu kerja dia puan-puan. Sebab kita tengok malaikat ni puan-puan, semua ada jawatan masing-masing. Tengok di langit ni puan-puan, suruh rokok, suruh sujud, suruh apa, tak curi tulang, tak apa dah. Begitulah Raqib Atid ni puan-puan. Tulis. Sebab tu, di mana, duk mana, I follow you wherever you go. Tak saya ikut aku nak pergi dalam masalah. I have follow you, it's my duty. Dia nanti catat ni puan-puan. Anda. Apa makna fauna biukum bima kuntum ta'maluna? Akan ditayang semula apa yang kamu buat di dunia ni puan-puan. Sebab itulah puan-puan, everyday life kita hari ini, kita dituntun oleh dua malaikat Raqib dan Atid, dan kita ada cameraman Allah. Cameraman Allah, CCTV Allah. Follow kita ni puan-puan. Kerana apa yang kita buat, dia semua nak rekod, nak gambar dalam gambar. Hak ni rekod on paper. Hak ni nak ambil gambar, duk celah mana, gimana. Mengapa tu puan-puan? Soalannya mengapa tu puan-puan? Besok di hadapan, di padang mahsyar, kita naik mahkamah agung Allah. One and only one mahkamah. Tak ada mahkamah rayuan, tak ada mahkamah tu, tak ada mahkamah ni. One and only one. Mahkamah agung Allah puan-puan. Hakimnya Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakimnya puan-puan. Siapakah pendakwa raya? Raqib dan Atid ni lah. Baca statement ni puan-puan. Di akhirat besok tak ada kapal sing janggut sing. Dah. Tak ada lawyer ni, tak ada nak bela puan-puan. Siapa yang membela kita, jadi saksi pada kita? Yang kita duk baca dalam Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita diikat oleh Allah, takut mengomeng. Segala saksinya tu, bacaan doa kita, mata lah aku lihatnya, tangan aku lah WhatsAppnya, kaki kata aku lah perginya, berbagai-bagai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala puan-puan.
Subhanallah. So bila Rokib dan Atik baca statement, katalah ya, cuti apa kita baru ni? Cuti apa? Cuti Merdeka. Cuti Merdeka. Faham dah? Pada 31 Ogos dia pakak dengan anak beranak dia, petang 30 lagi dia berkemping di Putrajaya. Nanti tengok perik esok hari tu puan-puan. Faham tu? Tengok-tengok tak semaya duk galak makan minum gapo-gapo. Faham dah? Murid tak apalah dia pergi semaya kat masjid Putrajaya tu, faham? Subuh tertidur tak semaya macam Akik apa tu? Rokib dia, Atik pun bacalah apa-apa. Pada pagi 31 Ogos tak semaya subuh misalan. Faham dah? Dia pun kata, mana dia cakap Kelantan. Manalah Atik, aku sekarang ni tak pernah tak tinggal dah semayang. Aku semayang tak tinggal dah. Faham dah? Katanya Atik, Airut, apa yang kamu lakukan? Takut tak percaya apa yang Atik tulis, puan-puan? Pasang CCTV. Kameraman tadi lah. Kameraman Allah tadi. Duk menyengih di Putrajaya sungguh. Tally dengan kata-kata. Faham tak? Faham maksud saya ni, puan-puan? Sebab itulah ada kameraman ni, puan-puan. So, kalau kita tahu inilah Allah punya ciptaan, Allah punya olahan, Allah punya perencanaan, puan-puan, tak sanggup kita nak buat dosa. Tak sanggup kita nak buat derhaka, puan-puan. Every step of your, tiap-tiap gerak-geri kita, puan-puan, every inch of your life being recorded and being visualized. Tahu tak visualize? Pastikan, puan-puan, jadikan kenyataan. Tambah pula kita duk baca tadi selawat tafrijah. Apa dah? Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumillah. Tuhanku, napasku ni, aku sedut napasku, nadiku. Banyak mana aku make use oksigen Allah. Betul? Boleh hitung tak? Tak ada bil, tak ada gapo, free of charge. Allah beri nafas ke kita ni, puan-puan. Sebab itulah, puan-puan, dalam kitab Al-Hikam, kata puan-puan, kitab Al-Hikam yang kita duk belajar ni, puan-puan, setiap nafas yang kamu sedut dan kamu keluarkan, setiap nafas yang kamu sedut dan kamu keluarkan, di situ berlaku takdir Allah. Tengok, puan-puan, setiap nafas yang kita duk bernafas ni, in and out, dan nadi kita duk denyut ni, puan-puan, berlaku takdir Allah. Saya nak tanya puan-puan sekarang, puan-puan bernafas ke tak? Bernafas ke tak? Nadi berdenyut ke tak? Apakah takdir Allah pada puan-puan sekarang? Puan-puan sedang bernafas, nadi puan-puan sedang berdenyut, apa takdir Allah sekarang? Berada dalam Masjid Al-Mukarramah, bersama-sama berzikir, bersama-sama berselawat, bersama-sama bermunajat, bersama-sama hamdan mengimarahkan Maulid Rasul Muhammad sallallahu, Masya Allah, dikerumuni oleh ribuan malaikat. So nafas diguna untuk berbakti pada Allah dan pada Rasul. 2 jam balik karang tu pintu nak pergi makan, puan-puan. Nasi daging apa tak sedap apa. Misalan. Tak ada balik lagi, puan-puan. Ke tu tak kena air tak kena. Misalan, faham dah? So puan-puan, 2 jam nafas puan-puan, nadi puan-puan bergerak di jalan Allah, dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Puan-puan punahkan nafas puan-puan buat dosa, buat maksiat, mengumpat. Faham maksud saya? Sebab dia kata, setiap nafas yang kamu sedut dan kamu keluarkan, di situ berlaku takdir Allah. Justru itu, dengar ni, jangan kamu gunakan nafas untuk buat maksiat. Jangan kamu gunakan nafas untuk buat derhaka. Jangan kamu gunakan nafas untuk buat derhaka, dosa, puan-puan. Faham maksud saya?
So sekarang puan-puan dah dapat ilmu daripada Allah, daripada kitab, daripada Alhamdulillah, jagalah supaya every inch of our life wa unabbiukum bima kuntum ta'maluna akan direkod, akan ditayangkan di hadapan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu yang saya nak sampaikan. Faham dah? Supaya kita jaga akhlak kita, jaga tutur kata kita, jaga personality kita. Sebab saya berdoa tadi kan, ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, semua ada dalam buku tu puan-puan ya. Kerana selalu bergolak-galik baik ke kedak tak baik, faham tak? Tetapkanlah hatiku jalan agamamu dan ketaatanku padamu. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Hai Tuhan, kamu secantik-cantik kejadianku, cantikkanlah akhlakku. Itu doa puan-puan. So bila berdoa, kita laksanakan apa, barulah kita tak terjumus. Tak orang panggil tak terbabas. Insya-Allah. Okey? So lagu baru masuk syurga Firdaus. Bersama dengan Allah dan Rasul. Faham? Nah, okey. So next muka surat 9. Muka surat 9. Ini kita panjatkan lagu ni, saya dapat di Mekah ni puan-puan ya. Anak beranak kita buat maulud di Mekah tahun berapa tak tahulah puan-puan ya. Dan ia menyerupakan satu doa. Puan-puan lagukan lagu ni puan-puan, doa puan-puan, ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nampak tak ayat tu? Farij alal muslimin. Nampak tak? Nampak tak? Farij alal muslimin. Ada tak? Tengok saya. Hei Tuhanku, lepaskan kesengsaraan, kesedihan, permasalahan umat-umat Islam yang especially di Palestin, di mana-mana puan-puan. Ni berapa negeri Arab pula duk attack hari ni pada TV ni puan-puan. Lepaskan farij alal muslimin. Lepaskan kesengsaraan, lepas kesusahan, lepaskan kedukacitaan. Ni kita doakan semoga doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita hanya dapat berdoa saja puan-puan. Wa ufarridu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Barulah kita serah pada Allah. Okey? So nyanyikan betul-betul agar sampai doa kita pada mereka itu. Sebab itulah maulud saya bukan calang-calang, bukan maulud masuk belakang benda-benda. Faham dah? Sebab itulah. Ni lagu dia. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Boleh? Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadil halim wa anta ni'mal mu'in, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbuna, ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Ya Rabbana ya mujib, anta sami'ul qarib, dhaqal wasi'ur rahim, fanzul ilal mu'minin, nazaratun tazilul ana wa tudnal muna, minna wa kullal huna, naqtahu fi kullihin.
ataka rabbi jazil wa kullu fi'luka jamil wa fika umaluna tawil fajad ala tami'in summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was sahiba wa tabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Ya Allah, Kau persaksilah kami berdoa semoga mereka lepas daripada kesengsaraan, lepas daripada kenestapaan, lepas hanya padamu kami serahkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Lepas kewajipan kita doakan mereka kan. So last kali puan-puan, lagu Ya Allah Biha ni 10 orang yang dijaminkan oleh Allah ke syurga. 10 orang ni puan-puan, dan puan-puan perhatikan dalam lagu ni puan-puan, mostly ladies. Itu kita nak masuklah. Tak nak? Tengok ni puan-puan, lagu munajat, lagu harapan, doa kita mati dalam husnul khatimah, masuk syurga bersama-sama Nabi. Okey? Ya Allah Biha, Ya Allah Biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah Biha, Ya Allah Biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah Biha, Ya Allah Biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah Biha, Ya Allah Biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Li'ashratun utfi bihim naral jahimil hatimah, al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah wa khadijatul kubra allati hiya lil ma'alil qaimah wa bi Aisyah zatil jamal umul kamalil alimah. Ya Allah Biha, Ya Allah Biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah Biha, Ya Allah Biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Wa bi binti Imran ummi'i salam tazalir rahimah, wa bi Asia man asbahat min kulli haulin salimah, wa bi Haqi Jibrilil amin ala sahaifi amma khumzirati wa zakhirati fil hasyi yawma tama wa kazaka fid dunya idza ja'atil khutubul qasimah wa bikahihim ya zal jalal wa bisalatil qaimah. Ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lama wa minal ida wa minal rada wa minal masaifi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salatu daimah
summa salatu ala ladzi khasastahu bimukallama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Apa makna bihusnil khatimah? Apa makna bihusnil khatimah? Kesudahan yang baik, mati baik. Tidakkah itu hajat kita? Tidakkah itu hajat kita? Tak ada guna kita duduk atas dunia 80 tahun, 70 tahun puan-puan, bila mati tak dapat husnul khatimah. Berarti kesudahan yang baik. Apa tanda kesudahan yang baik? Apa tanda kesudahan yang baik? Tengok tu. Mulut kita akhir kalam boleh kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man qala akhir kalam la ilaha illallah jannah. Man qala akhir kalam la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, for sure syurga. For sure, tuan-tuan. Tapi siapa yang nak gerakkan kita kata la ilaha illallah? Siapa nak gerakkan mulut kita nak mengucap tu, puan-puan? Siapa nak gerakkan kita? Allah. Allah yang gerakkan, Allah inayahkan, Allah yang instingkan, Allah yang hidayahkan, puan-puan. Tapi puan-puan, Allah, puan-puan, Dia bukan bagi hidayah pada semua. Dia bukan beri hidayah pada semua, puan. Kepada siapa? Kepada siapa? Those whom I love. Dengar ni, puan-puan. Siapa yang aku kasihi, siapa yang aku kendaki, puan-puan. Sebab tu, don't take for granted. Don't take for granted. Semaya banyak, puasa banyak, buat bang zikir gitu banyak-banyak, belum tentu. Ni saya nak tunjukkan, puan-puan. Orang yang penuh kebaikan sebanyak-banyaknya, orang yang mencurah kasih sayang sebanyak-banyaknya, orang yang menjaga dengan hati yang tulus sehingga orang lain tak dapat nak attack, nak apa, puan-puan. Ya, siapa? Siapa? Abu Talib, bapa saudara Nabi, puan-puan. Bapa saudara Nabi Abu Talib, puan-puan, diamanahkan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu Nabi, puan-puan, umur 9 tahun, suruh Abu Talib jaga. Karena Abu Talib ni Pak Long, abang sulung dalam family. Anak ramai, miskin. Sebab tu orang Pak Long dia ada rasa tanggungjawab kan, yang sulung ni, puan-puan. Betul tak? Yang kedua, orang yang anak ramai miskin ni hatinya lembut, bukan? Sebab itulah amanah Nabi kita umur 9 tahun, Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, aku wasiatkan engkau yang menjagakan Muhammad. So bila dia ambil duty untuk penjagaan Nabi kita, puan-puan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan tapi to the level dalam kemiskinan. Sebab Nabi, puan-puan, bila duduk dengan orang, dia tak makan free, puan-puan. Dia gembala kambing apa semua, dia cari untuk mendapatkan sesuap nasi. Tetapi Abu Talib punya sayang pada Nabi, puan-puan. Tapi orang duduk dalam kemiskinan, duduk dalam anak ramai, bila awak balik barang, katalah awak balik rambutan ke apa-apa, mana faham dah. Awak balik kat letak gugu habis anak-anak dia makan, rebuk-rebuk makan, puan-puan. Nabi kita, puan-puan, duk tengok saja. Kalau ada lebih, barulah dapat untuk dia, puan-puan. Begitulah apa-apa, puan-puan. Kerana kemiskinan. Faham tak? Tetapi kerana dia tahu senario itu, puan-puan, Abu Talib siap dulu lagi.
Hak Muhammad dia simpan dulu lagi perempuan. Kalau tidak tak merasa seumur kata Kelantan. Punya sayangnya. So perempuan duduk begitu perempuan sampai umur pergi ke 25 tahun. Di situlah dia masuk dalam entourage. Orang panggil trade mission. Trade mission. Are you corporate? Corporate ya. Trade mission. Dalam perniagaan Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Faham dah? So, niaga apa. Di situlah perempuan, ni saya tunjukkan sikit the life of Nabi kita perempuan. Bila diperjodohkan oleh tengok perempuan. Wa makaru wa makarallah. Allah yang jodohkan perempuan. Orang yang Khadijah ni perempuan multi corporate. Multi millionaire. Bangsawan, hartawan, jelitawan, dermawan apa semua duduk di dia. Pada masa tu Mekah, ekonomi Mekah 2/3 kepunyaan Khadijah. Wow. Ekonomi dipegang oleh orang perempuan. Faham? Masa tu. Tetapi perempuan dipertemukan, dijodohkan dengan Nabi kita yang tak ada apa-apa perempuan. Tengok perempuan ya. Sebab kata jodoh, kematian, beranak, apa lagi bawah? Allah yang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikahlah. Cerita panjang mau tak balik petang ni. Malam pertama sudah ijab kabul semua dah. Masuk dalam bilik. Agaknya saya pun agak je. Duduklah Nabi kita perempuan Khadijah mai duduk dekat. Apa dia kata? Ya Muhammad, hartaku yang bisu. Hartaku yang tak bisu. Apa makna harta yang bisu? Mas, perak, intan, belia, harta tak boleh bercakap tu. Faham tak? Harta yang bisu, harta yang tak bisu. Binatang ternakan, dayang-dayang pekerja. Faham dah? Apa dia kata perempuan? Ya Muhammad, hartaku yang bisu, hartaku yang tak bisu, malam ni aku istiharkan milik engkau. Wow. OKB on the dot. Milik engkau. Punya dia rasanya perempuan ya. Milik Nabi kita sejak itulah perempuan. Bila kahwin dengan Khadijah, baru rasanya family life. Rasanya seronoknya perempuan. Dan dikurniakan 6 orang zuriat. 40 lawan 25 perempuan, 6 zuriat. 4 perempuan, 2 lelaki. Tetapi anak lelaki tidak sempat main futsal, tidak sempat main panah-panah, tak merasa anak lelaki perempuan. 4. Very success. Dan dalam Khadijah, Nabi tak pernah mengadukan Khadijah. Happy life. Faham dah? Successful marriage. Tapi perempuan, bila Nabi bangkit dari Nabi dan Rasul, mulalah tentangan-tentangan. Dan Khadijah dengan harta benda telah habis perempuan demi Islam kita ni perempuan. Dengan harta benda dia perempuan. Saya nak tunjuk sikit perempuan. Sincerity-nya dia khidmat ni perempuan. Nak bangunkan Islam ni perempuan. Hingga dia nak wafat, dekat dia nak wafat perempuan, tak ada apa satu. Pakaian pun tak ada, apa kain kapan pun tak ada perempuan. Apa dia ucapkan? Wahai Fatimah, beritahulah ayah engkau, tolong berikan serban dia padaku. Kain serban, tak ada kain serban? Faham dah? Aku nak jadikan keselesaanku dalam kubur perempuan. Nak minta kain Nabi tu pun malu perempuan. Sebelum pada tu perempuan, dia menangis perempuan. Rasul pun tanya, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Menyesalkan engkau jadi isteriku? Faham dah? Menyesalkan engkau jadi isteriku? Membiarkan habis harta kamu, habis apa kamu? Faham dah? Apa jawab Khadijah perempuan? Ya Muhammad, semua apa yang aku milik tu milik aku dah, apa tu, korban ke jalan Allah dah semua dah perempuan. Sebab itulah perempuan, sekiranya tiada aku, bila aku dah tiada besok,
Kalau tak ada orang dah nak tolong engkau, nak sebarkan Islam ini, faham dah? Kalau adalah kemunafaatan aku, ambillah tulang bulangku, jadikan jambatan untuk hubungkan ke dakwah Islamiah aku. Gitu sekali nak orang korban harta benda, jiwa, raga, sampai ke tulang bulang pun nak bagi, puan-puan. Kita nak ajak mari makhluk pun malah. Faham tak? Dok korban mari makhluk pun malah, puan-puan. Akhirnya, puan-puan, kembalinya Khadijah tak ada kain kapan, puan-puan. Tum mari malaikat Jibril, puan-puan. Faham dah? Ya Muhammad, Allah kirim salam pada Khadijah. Allah kirim salam pada Khadijah berserta dengan kain kafan daripada syurga. Wangi-wangian, wangi-wangian faham? Daripada syurga, puan-puan. 4. Faham dah? So, puan-puan, itulah Khadijah. Bukti dan jasanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi ungkap apa, puan-puan? Sampai kiamat tiada gantian. Sampai kiamat tak ada gantian, puan-puan. Sebab telah lepas pada Khadijah dia tak ada nak nikah, tak ada nak apa, puan-puan. Tetapi Allah yang jodohkan dengan Aisyah dengan yang lain-lain tu, puan-puan. Sebab itulah ni saya nak tunjukkan sikit budi dan jasanya. Sebab kita nyanyikan tadi, puan-puan, Khadijah, Fatimah, Asyah, Maryam. Inilah VVIP Allah yang akan mula-mula masuk syurga. Asyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Cerita panjang, ada pukul 11 dah tak boleh nak cerita dah, apa-apa. Asyah macam mana, apa-apa? Number 1 tu leader to go to the syurga, apa-apa. Bila dia dia lawa comel, puan-puan, Fir'aun berkenan lah. Faham lah? Maka Fir'aun pula tahu dah dengan kezaliman, dengan jahatnya mengaku dia Tuhan, apa-apa. Maka Asyah tak nak lah, puan-puan. Tapi apa Fir'aun buat? Kurung dia, ambil ibu bapa dia, kurung, isyarat ke Asyah, kalau mu tak nak dengan aku akan matikan mak ayah engkau. Akhirkan, puan-puan, bila itu jadi percaturannya, puan-puan, Asyah pun terima bersuami pada Fir'aun. Faham dah? Tetapi, puan-puan, tengok ni, puan-puan, sebab saya, bila orang dikasihi oleh Allah, orang dicintai oleh Allah, Allah sentiasa jaga dia walaupun suaminya Fir'aun. Macam mana, puan-puan? Bila dia nak bersama dengan Fir'aun, faham dah? Bila Allah gantikan iblis merupai setan, menyerupai Asyah. Jadi Fir'aun duk gomong dengan setan tu lah. Faham dah? Punya jaganya, puan-puan. Akhirnya, puan-puan, pada satu ketika waktu nak jadi sebab-sebab, orang nampak dia orang pergi repot ke Fir'aun, dia buat ibadah pada Allah malam-malam buta, puan-puan. Dia iman dia kental dengan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi acur. Fir'aun pun tahu, betul ke Asyah kamu ada Tuhan yang lain pada kamu? Apa jawab Asyah? Rabbi wa rabbukum. Tuhanku, Tuhan engkau. Betul? Kau tahu apa risikonya? I know. Akhirnya, puan-puan, nak kena itulah azab dalam, puan-puan. Tengok ni, puan-puan. Bila kena azab oleh Fir'aun dan orang-orangnya, puan-puan, disitulah Asyah memohon pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah aku. Faham dah? Tolonglah buatkan rumahku dalam syurga. Tolonglah buatkan rumahku dalam syurga, puan-puan. Di situlah Allah bukakan. Ni kena belajar ni, puan-puan. Kalau nak mati husnul khatimah kah? Orang yang dicintai oleh Allah, orang disayangi oleh Allah, Allah akan hantar mubasyiran. Allah akan hantar mubasyiran. Mubasyiran merupa 2, puan-puan, berita baik dan gambaran baik. Bila orang nak mati ni, puan-puan, duduk tengah ghararah, nak tengah rugi depan, Allah akan hantar gambaran baik. Gambaran syurga tu lah. Duduk tengok gitu Asyah, syurga, tak sedar roh keluar. Dan apakah berita baik? Allah inayahkan dalam telinga dia, la ilaha illallah. Inilah, puan-puan. Inilah dia ni, puan-puan. Tadi saya tak habis cerita Abu Talib tu, puan-puan. Faham tak? Tak dapat hidayah, puan-puan. So, mati dalam nak nampak syurga. Ni yang kita nak ni, puan-puan. Saya tak tahu. Abu Talib tadi kan, puan-puan, orang yang begitu jasa, begitu baik, puan-puan, bila dia mati tak boleh kata la ilaha illallah.
Tak boleh kata la ilaha illallah puan-puan. Jasad dia duduk sini, Nabi kata la ilaha illallah. Mulutnya nak ikut dia puan-puan, katanya apa? Jangan kau katakan la ilaha illallah. Tidakkah kita duk sembah tok pekop berhala dulu-dulu? Faham dah? Tak jadi puan-puan. Kali, 2 kali, 3 kali putus harapan Nabi, tak boleh nak talqinkan la ilaha illallah puan-puan. Akhirnya Nabi berdoa dengan air mata puan-puan. Berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah pada Abu Talib, bapa saudaraku. Berikanlah biar boleh mengucap, biar mati dalam Islam. Puan-puan, bila doa Nabi dengan air mata, dengan perasaan, dengan tangis puan-puan, Allah pun jawab selalu. Allah jawab selalu. Ingat, tulis surah Al-Qasas ayat 56. Surah Al-Qasas ayat 56. Dengar ni. Engkau tidak dapat memberi hidayah pada siapa yang kau kasihi. Hidayah milik aku mutlak. Aku akan beri hidayah pada siapa yang aku kasihi. Tengok tu puan-puan. Ini yang saya kata tadi puan-puan. Bukan semua yang dapat hidayah. So be good with Allah. Ini yang saya nak terjemahkan di kelas ni puan-puan. Tapi tak minat, tak nak belajar. Faham tak? Itulah puan-puan, saya rasa cukup dah. Saya telah menyampaikan apa yang Allah hidayah pada saya. Faham dah? Don't take for granted. Biar mati dalam husnul khatimah puan-puan. Okay? Buat mulut. Tapi Allah yang beri, Allah yang hidayah. Pada siapa? Pada siapa yang aku kasihi, pada siapa yang aku kehendaki. Iaitu jadikanlah kekasih Allah, hubungkanlah dengan Allah, engagement dengan Allah biar mantap, agar kita sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala puan-puan. So saya tak ada nak kupas yang lain dah, masa tak mengizinkan. Bangunlah kita sallallahu, muka surat 7 dan 8. 7 dan 8. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 7 dan 8. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kun sana seorang, sini seorang. Sebelah sana seorang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'usu fina, ji'ta bil amril muta'i, kun syafi'i ya habibi, yauma hasyrin wa ijtima'i. Rabbana salli ala man salla fi khairil biqa'i, wasbuli sitra alaina ya mujiba kulli da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nurul aini, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika.
salawatullah alaika asyraqal badru alaina asyraqal badru alaina faktafat minhul buduri misla husnika mara'aina misla husnika mara'aina qatu ya wajah sururi ya habibi ya Muhammad ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimun sirri wa akhfa mustajib da'awati rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihati wa salatullah ala Ahmad adata riri suturi Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat ya Allah wa taqdilana biha min jami'il hajat ya Rahman wa taqdilana biha min jami'il hajat ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami, suami kami, keluarga kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, rakyat jelata dan negara kami, umat Islam sejagatnya Allah daripada bala-bala dan bencana. Naunglah kami di bawah rahmat-Mu, naunglah kami di bawah kesejahteraan-Mu, naunglah kami di bawah redha-Mu. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad ya Allah. Afiatkanlah jasad kami, afiatkanlah keluarga kami, afiatkanlah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, agar kami dapat berbakti dan beribadah pada Engkau dunia dan akhirat dalam keredaan-Mu ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi ya Allah. Dengan berkat ilmu yang kami pelajari ya Allah, bertambah-tambah kefahaman kami dan iman kami padamu ya Allah. Dengan ilmu ini kami berbekalkan jadi amal soleh yang kami akan pamerkan di hadapan-Mu masa kami nanti ya Allah. Sebagaimana sabda-Mu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik fi ibadatihi ahada ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut, agar kami bertaubat ketika kami mati, wa rahmatan indal maut, agar rahmat mencucuri kami ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, agar ampunan berserta kami ketika kami mati. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha
subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ampun dan maaf sekiranya ada terkasar serta tersilap. Yang baik itu daripada Allah, yang ada adalah kelemahan daripada saya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.